wa tina ugetha nduku yukanzeveni so nyitani ya miaka 10 utangasi nyo pete keki ya muthemba ta uyu ino ita wa mixer. Karibu. Mwiya Yesu nata iwe nita wa Lydia Muithia na ni muthembi kanisani wa Anglican wa Cathedral. Ina atana nundu wa kukwata mwanya nuke tutile keki leke miaka 10 ya masi Mawia kwithia ngai ya munenge kuthukuma wia wa tanga ni wa sister wakwa uni yake kwanzi yengi nienda kwa undumwe kada ila tuthukuma mawia meki bathukanio mabinda bwe ni tukwata ushindi na mabindangi tukakwata failure na nienda kwa sekana ila wakwata ushindi itha nebinda ya kutungia ngaibo bea musembi ubwe kwa Tanzania aendie kusemba na kila mundu ni wetelete oke na kindu oke na kikombe cha gold kana cha silver kana cha bronze lakini ila waendie asemba da kwata kindu na inde lundu anduma media mwongolo mabinda ingi muka utuhoji ukatukolia makolio tuteno sungyo anduma media ba mubelela ma mukolia yueno kai wethi utabia Tanzania ata na kalo abindete asanga njua ndo animeata na mwishowe amea Juma Tanzania dia amea nga matoya kikombe na ameye nga diko semba na nga mina race na nye nini sembie na nini mini ye chao endwa tuetetwa dikana tusembe lakini tukela na kendo tuikasembe oko mina race na wa mina race na wekwata kendo ika undumandi kwa mekwasya sabule wa yana na ina na muso wambe kana give thanks to the Lord for his goodness endures forever. Kwa masini weka kindu kisio na tulilikania kana itina wa kushinda pe kutungia ngaibo bea kwa utuoka ndongoondwa kutungia ngaibo bea na kwasya kana ni wikite densa na akaendea kwika ni kwithia ni wawe kwache wa uitu kwa unienda okwo kubi nundu masa ni mindie oselele osekabyu niko ndwa kutila keki na ni kwithia ena soja wake matethianisie na matile kioshindi atangazi ni maine ya keki na mayini yetu ewe Africa, kata 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 ikeki kata tuyote kata kata tamu tamu keki ni tamu ahe tamu tamu keki ni tamu ahe tamu tamu keki ni tamu ahe tamu tamu keki ni tamu Itukwana mayake lania na mwendo wake kibenzi chake na ende itina wabu ni maonenga asiai kekanda ina kibenzi pengine no abu anilobukati nundu atangazi mwe tuteto twemuyo na kwa nundu kibenzi nikimutethesi yawe nitukwana mayake lania Ewa ni harusi.
Ambao twa north, south, west na east. Nota ngwendolea hizo. Nienda anengwa nene bio. Kubwa ile. Mutule nene bio. Tunameza mate tunaingoja tamu 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 keki ni tamu 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 keki ni tamu 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 keki ni tamu keki ni tamu, ni tamu sana. Keki ni tamu, ni tamu sana. Watu wote wanaingoja, watu wote wanaingoja. Wamama wote wameza mate, wamama wote wameza mate. Hata watoto wanaipenda, watoto hata vijana wanaingoja, hata vijana wanaingoja. Wazee wote wanasimaero, wazee wote watabasamu. Ni mchezo wa meno, hakuna kucheza na miguu, bali ni mchezo wa meno. Wanaingoja keki kweli. Keki ni tamu kweli. Kaikate sote. Tarumbeta Afrika. I love you. You love me. Oh, I love you. Oh, you love me. Ninakupenda. Unanipenda. Unanipenda. Ninakupenda. Ningwendete. Niunyendete. Ningwendete. Atanga sirenge. Keki za midien, kata keki, kata usiogope, kata usiogope. Anyanya unitwa bika tungarite sana, bibinzi unitwa ete tuibangite sana. Wina chavi chailu na kini kine
kata keki za midye, kata 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 keki, kata 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 usiogope, kata 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 usiogope. DJ kidogo. Mashabiki. Tendo ya keki ino ndito kwatiania. Tupange laini oneza kwa utulivu tiwa. Pole pole tu, hakuna hapo tu. Hapo tu. Hakuna kusukumana. Hakuna kusukumana hapo tu. Pole pole tu, hakuna kusukumana. Mwai. Ni mwe oyu mwabanga yoke giesweta eka. Ba kana bomboni. Aya, ukichukua keki, woza keki review ko upe soda wenga lekwe, okay, ndo soda bandu ba keki no amba udio koza soda. Kidogo, nini sasa? Aya. Osa keki ngalia. Ndo sasa keki ngalia. Pole tu. Pole pole tu. Muzendu the Munezo nenga na huo keki. Aya, na udhe ayo nginaongea kwa ate undu wakwata. Simpange laini. Mbona nalimu ezukumana niki? Aya. Na amazi. Usisukumane, pole pole tu. Pole pole tu, hakuna kusukumana. Hakuna upinde ni jao kwa kila kindo, kindo, bangi ya kila kindo, na kwangoka, bangi ya kila kindo, kindo, bangi ya kila kindo, na kwangoka, oka ngete mamu, na susu, oka ngete mamu, na susu watu, oka ngete mamu, na susu, oka ngete mamu, na susu watu. Songa Obe lila ini baya Obe ningalia ngita fadhali Mwede mwena discipline mwikete commotion tafadhali to the end wewe
Aya mashambik. No wene no. Mwa kuzia weni. Aya tuenda kumanthini kana tuyeke kibaya theo tukate vote of thanks. Tuenda kwata vote of thanks. Ambo kwata vote of thanks. Na muikambe inuka please. Nikana tumuonye ziana matane sio. Ungama iyo bau. Musewe there wenu yeke kimono. There muse. Musere kana ngukate bantu pathuku. Aya tuenda kwata kindu kita vote of thanks. Tusioke twamina vote of thanks tukwate mboya cia mwiso. Na let me tell you ekaini mutae undumwe tane ya muno ila mwamina bandu na mboya na we ni wasiewa na we mwe wasie the grace nikanoke thia ngaini wa usubia uthinuka no tani usuo the mwetha mutana ni na masi as we celebrating 10 good years in India utani usuwe the nombani sienu na kula konge vote of thanks kana mwetongo wa muveno wa masi. Thank you. Karibu sana Chairman John Mark. Yes. Ekanazie ni mubea we mwana. Nundu akumianisia mpaka bautu abika. Ni wendo la mwina guo mwina wendo mwingi muno kwito, wina wendo mwingi muno kwa Kamuwetangi. Na niazia ni asanti. Nienda kuambia asanti ziakwa. Na heshimiwa na eni alame ithoketwe. Nundu akumianisia na ito mpaka bautu abika. Ni mubea munene asanti nundu akuka na kumianisia na itu mubake saa yeu. Twina andu matuthethe cia muno katika project ino kana uyo tuendezie ba mebo ma MC atumia azu ni mola muno kune kwiwa asanti niende kuoza mwana ni me asanti ni mabitukania cha thinesa na twamina cha thinesa twishukuru muno J Sounds nengas twishukuru muno J Sounds nundu awe ya museo ni matuonia maundu maseo na manene na tuendewa. Asanti sana mutabania wito Reverend Michael nundu wondu museo la watwika kutunenga ndeto ya Ngai na aenio ndela meithoketwe. Asanti sana sponsors maito intellect uwezo na langi onde ni asanti si mwana nundu akungamana ito undu emunini ni undu we munene na tuyazia ni asanti muno mashabiki maito timu Kamuwetangi kuma ikono sionde sina cia Lower Eastern kuka bamwe na kutonia wendo la mwatonia ni mwatutethesia panene nitwaetha twatona kaliuke baya ka keki au imaito ma keki akina Joy na alangi. Asante sana na titunga mubea wi mwana nundu wa security yito security ya bagi twi OCPD na OCS kuungamana ito nundu nitwethi wana muguo ngali zito zio ndela tina mitoka yitho ni mitoka ya maweli yitho ni mitoka ya mawana yitho ni tukutukula tuona basi ya mawa tetu itwetete soda sio ndeni zietha zio sobio na tuyaseni asanti nundu wakitumkeu. Thank you so much. Masema we anundu akutuandalia chathiki ni chathi kiseo na ni chathi cha twendesia na ni twewe muyo ithionthe kwitha twi pamwe kwete numbe no pamwe ni kindu kinene mashabiki aini atangasi ene isese na andu mena inengo kipathukanio wanasiasa atongo ima kanisa ni asanti so much. Officials zito zibo committee ila yibangithitie ndeto ithi cio ndeto we ni chairman ulo nunena ndatika ino timu tungia mubea wi mwana nundu akupeta ibinda yenyu na kuikala nthi na kubangithia chathi cha muthembo. Thank you so much nundu akwithiwa na ito nitwathigua masi na andu maende naoza soda imbingi muno ba muimina andu mabangite laini na soda imbingi muno muimina on the other side muinywa ithi cia ngalikwa ithi twinywa ithi
muthemba uyu na zie ngalikweya so endea na kwoza zoda ngalikweya na ni asanti sana kuma baba chathi cha mukamba chonthe kiithela kite kisunge na kwa utuma baba twende totila keki ingi na tuisonga wathi kuya twandalitwe ni mashimo maima ena kana niko na nikwo twendete twauma baba tafadhali mwiyathoche o umwiilie tukomanie ngali kwesu. Thank you and thank you so much. May God bless you and bless you abundantly. Thank you. Mungu awabariki sana. Asante sana chairman nundu wa kuthinikia kindu kikuma tuku muthenya bakokona inezi yusjongo ya njoni maka nikwiwa ya thumu wa undu mwenu kayu ona noye akanywa akakoma mpaka uni saa 5 ostolota na koma suna asante twenda eta muthukumi mwa ngaini kana tubothe na inezi athukumi manga ime muondo the bene the wa masi wa kibeba no muthukumi wa ngai bene the wa masi wa biology no ethe no muthukumi wa ndi zibe ukawiba nundu onthe ego kyo yoga wa kibeba nundu situ kitera na kibeba aya twamino bole wa tutona wathi lakini wathi wikuya mwathi wa katwambe ito lama lunch lama lunch tupatane hapo kwa saa hizi tumukuboda owe wese kana nunengete ngainda ya nundu ngai atindie kalete atusiyesie na ndana atu disturb na ito akatwethe ne binda ya umunenge binda yake ni kana tumubode atu inu cheneza kwa manezinge twina mugo uimamwe abaikethe makoni na kila mundu akethiwa beba wa ngai aine na bamona ake nukito mutete cha mwiso. Mweke yo twethe na vinda akuya ngai ni mubeani watutethia muno ngai atutethia muno kilia itu kamwe ni mubea twethe na vinda rimwe yovyo ni mubea vyo ni voya na enes chathi ni siana na wa na twina mubea vyo kilia itu tavye ngai ni mubea ngai wa itu lawe musio muno evinda sio tuko twikuya ni muvea nundu nutunengie muthenya wi muyo muno twamukie muthenya wa munthe aniko ndu achathikira twiie mbeo waitu asa mulunga liurutethisia muno atunenga kwithia twingu situyona chathi kikwambia cha muthukumu waku la wetikila netho alilikene kana atambia mbakavu nundu wi mukwete kuoko twenda ukuya ni muvea nundu wa umwathima na nyanya twenda ukuya ni muvea nundu wa lothukuma namo twenda ukuya ni muvea nundu wa kanisa aku musumbi ngai ula we utwendete muno twikuya ni muvea nundu tunengie miambililio misio ne vinda taitwa amina neso tongo ine waku payungi rutona unenga utayo tukilia moko twasie ngai musumbi wa itune oso tayo ni kuondua ngombo ya kuku tambio mukwete kuoko ani kuondua mutulu ila mwathimo manene ani kuondua ndeto ila sianeno munde twenda kwa sianga yula musio ukaati ndeto no atumia thukumi maku na imane na wathimo nunete mase na James ya nana na imane na wathimo nundu wa thukumi wo na thayu wo wa muthenya wone ngaula musio thiukekenesa thayu ni wa ngombo yaku ani kuondua ithwe twikalite ote tukwenda otapu wathimo uyathima mase na James yetu enda kwathimwa nuwe ala mathukuma nake anana momba na vani kondo wa kwenda kwathimwa mathima ani kuondua thayu unaona niwe ngombo yaku ya kuungamana kwa sia ni muvea oso tayo asa mulungalu kuma thayo ni ngoni ya muthukumu waku na ithio ndetwe mwamba etwenda ukuya ni muvea we wikala ate na tene aundu twetie tuomba na vandu ni va twenda uva ngai munene ukose vinda veva mutheu wa ngai uatutunge misie tondu twetie ni muvea ni kwa kwithanu twendete we wikala ate na tene numbela atunenga celebration yano ndukolo ni mo dio kameani twenda umavoya na umathi maila meisa mavuna na mevwika ngwa mayewu amutia na ngayula munene wa mathima na dhahabu eka uikavikia ovaluka mevuko nimetonya kunono no yo mombania ekanesa umba no munene emovea Yesu nundu munene sobe kanisa aku
mpaka iloka twisia na nisie twane ya kumusumbe Yesu evinde sio tuko twe muamba ithio ndai twaboya na utunga muvea. Amen, amen. Thank you Jesus, we bless your name. Chathi kingi tukethia tukumba mwana ithe witu moko twatinda olkalao atwathima umuthi watwathima besia nimo tukwenda umba moko nundu witwo nondu cio nthini wo. Amen. Amona ndiongela kindu ekaineza ithukiicie ni mwendete muno kaundu kevo kwa ukoma kwikuo kwa kwikata kila mundu akwate nzienuke oyu natukulia wochimeni tina matha ndaika itano abingo yengiti kwata inze ya mumete no tunenga kinze